7 Bala Devi Huidro Maka Kasar University Panik Mayek Naibi Amadi Rani Training Manipur ki occasion kaya amada Pagi Maitai ki Sanura Amadi Maitai Singa Settari Badung Laba Shironi Mayam Ahu Bakuwa Amasan Bala Devi Huidrom Mathang Achi Mayang Mapum the Thoruk University Ronita Sunka Mahakna Mayang Mapum the Ketana Thokser University Pagi 1KP Amadi Kumding Bi Panekni Hai River Pizolati Apagi Manipur ki Inat Koiba Kumai Kaya Amada Sata River Dugum Lava Zolni Mayam Ahu Bakuba Matang Akogi Romita Wanita Kumkham Gidamat Kuna Bagati Akogi Inati Waiba Pirol Dress Naptani Ronita Kumkham Matang Asi Akogi Kay Mangolas Sisa Guru Mayom Mahakna Salat Iba Akogi Inat Ko Iba Kalsari Lo Iga Firon Hambal Laikok Amadi Rani Fini Hai Iba Fizolosi Su Akogi Manipur Ki Occasion Bazar Iba Kumai Harau Kaya Amada Sangar Iba Dunga Fizolni Mayam Dagi Ahu Bakubak Amagaloina Na Itay Akogi Firon Manipuri Goiba Inat ki dress asi Chakireba Itay Magigda Makta Inat ki Goiba Pizol Haibasi Inat ki Goiba ni Mayam Dagi Pwai Dagi Henba Adumang Laba Kogi Maitay ki Goiba Pizol ni Chakireba asi Hambal Lekho Panek Amadi Rani Fi Angola Sizuguru Mayo Mayam Dagi Ahu Bakuba Amata Matang Natsidi Akogi Zamina Mayang Lambam Zamina Mayang Lambam Second University Akogi Cultural Ki Manipur Desh Ki Thambang Lekhos Panek Amadi Rani Fini High River Designers Manipur Ki Kumai Harau Ba Amadi Occasion Fund Kaya Amada High River Dress Asi Inat Ko Pizol Galoina Na Chetuna Mayam Nay Semina Mayang Lapam kita mat Ahu Bakuba Ama Abu Kadi Zage This is what we call is the cultural dress of Manipur. Koi inat koi traditional dress na koi tak hena pajabane hai nahi mayang mukam tam zage Matang Asin Fokir University Kogi Ini Hong Kong Rum
amadi Rani Fini Mary Singhagidamakta houba kubak amatang Maitai khwaidagi aikogi chanariba cultural dress hairagadi aikogi hojik sigi phanek mayeng naibi amadi Rani Fini Mary Singhagidamakta houba kubak amatang Dia Ukrambam Mahakna Sebesi Kogi Panek Mayik Naibi Amadi Mugafi Marak Naibini Hairi Ba Mugafi Hairi Kogi Ini Sakta Ipatita Yamna Sena Badu Tijol Ni Matang Asidi Damenti Lampung Lampung Damenti Lampung Lampung Ya Ho Bukubang Mayam Lagi Nizage Mayam de energy mo yaw de let's boost up. Mana state university panek mayeng naibi amadi Mugafi marak naibi ni. Damenti lamang langpuk patunggi damakta ahu bakubang tu mayam de bukan ni zage. Miss Katrina Iro ne ngasi mayam ni mapunda set na tutu university Munga Sutni Munga Sutni kogi angang sing mesabi mata sing na Manipur da lohong kudong balorega takko basakta kaya da sakta season na badumba Manipur cultural ki Munga ni Munga Sutni Miss Katrina Iro kita makta ahong bakubak amak mayam lagi ni jage Katrina Iro Matang asidi Miss Gautami Rom Gautami Rom na Firona Sizumuga Sutni Dr. Miro kita magta ho kuba kamat Ay riba muga sudah si pagi taksa na ba taksa ita mayam ni pumay datum sen na ba nang sing na muga sudni Dr. Miro Swalika Thiam na ngasi set na mayang imawan ka ayo pagi Manipur ki traditional oil dress panek mayek na Amadi Rani Fini Miss Swalika Thiam kita bertahu berkubak apa kata Swalika Thiam Mayam au kuba ka makatang ni jage Swalika Thiam kita mat
Langot kansangan kasi traditional selective dress kasi panik mayik naibe amadi rani fini. Hairiba panik mayik naibe amadi rani fi haibase koi Manipur ki kwaidagi sakariba dugum laba traditional dress ni maitai ki kumai harauba amadi occasions functions kaya da hairiba koi panik mayik naibe amadi rani fi se selaga koi maitai sanura mayamna faruk yai ilang mom sansan kita maksa hawa kubak amati ilang mom sansan Bala Devi and Ronita Sumkha. Mayam kubak amat kuvisi mayam. Ako ini ki dress asi pagi amana panik mayam naibi amana kumjeng ni panik ni. Rani pi amadi wang kai pini ilibar sinam. Huidro mamadi Romita Sumkham kita makta au bakubang matak mayang kubisi tangat sinam Angola sinjugaru mayum amadi Zemina mayang lambung makoy ni git traditional dress asi amal lekop panek amadi Rani Fi Angola amadi Zemina kita makta au bakubang matak mayam kombinasi dengan Sina Damenti langkuk langkuk amadi Miss Dia Pukrambam apa ini kita dress si moga amadi panek mayik naibini dia kita makta aku berkubang abang kaloy na mayam tapugin sabat bisri Miss Katrina Irom amadi Miss Dr. Irom makoy ani gi dress mayam uttari berasi ako gi muga hai baduni Nungsireba koyi ikalani gi Katrina Irom amadi Dr. Irom kita makta aku bakubak amak nizage Mistress Mary Singha and Mistress Simi Thongauzam makoy ani gi ngasigi uttari traditional dress asi panek mayik naibi amadi Rani Fi Mistress Mary Singha amadi Mistress Simi Thongauzam kita makta aku bakubang kaloy na mayam tapung awit minasri Biswalika Thiam amadi Langkom Chansan makoy ini traditional dress na ina to hana pandak raba manek panek mayik naibi amadi Rani Fi
amadi sanjan kidamakta ahauba kumang amadada amukan kanganizage. Mayam ahauba kumang amakatkanizage. Ako ki ladies kidamakta ngasi traditional dress settuna. Mayam ni mapamka fashion to amak kidamakta. Masini akogi Manipuri traditional dress haiba akogi maiti kupi haiba duni. Mayam ahubang kubang amat kamukan ni Zagit the ladies of Aman family with the traditional dress. Now, showstopper of this fashion show. Taruni bala kuman tha. Taruni bala kuman khetang asi seribasi poloi haibaduni. Poloi haibasi akoigi Manipur ki punsi lai kun haibadi luhung mada kaina na seta ba poloi haibadi. Hairi poloi asi ras lila na sanabadasu adum setai. Hairi ba poloi asi Maharaja Bhagatchandra palgi batum agent centurja han boina ras lila ki the poloi asi sinaduna ukopshi bani. Mayam ahu ba kubak amak kubinasi for Taruni bala kuman tha. I would like to welcome the Sigi Fashion Show Sigi Gear Makeup and Choreographer Aboy. Please welcome with a round of big applause. Aboy, Magasina Makeup, Caretaker Amadi, Gear Amadi, Choreographer Mana Samjavani. Mayam ahung kuban amak kataga mungkin di jage.